لي سيبورتر زعما دازونا من زور نوفمبر. On a mis les 4 guichets à partir c'est le الخميس le 12 في 10 الصباح. بدينا نبداو نزمزو لي تيكي. داني les supporters دايرين bien organisés parce que c'est la CAF. La CAF وصح حمارة c'est les sanctions ينس دايرين fair play. Soutenir l'équipe de Naken parce que nous, c'est les dirigeants de la GSK, on a mis une bonne organisation pour ce match pour donner une bonne image de la rencontre parce que tout le monde تابع لا جي اس كا لافريك يكون يسند روح هذا كاينين لا جي اس كا ندات لا جي اس كا ثورة قلع نوغال على سنة افريكان هاد نفكين بون ايماج لا جي اس كا.